Afghan khopakata poisoilo nunaute nen lama tilum tuapu Sergeant Jim Balham chu army atanga ba tirania mani indem na le chu thil thleng awanga mangchhia anei thinte chu tuar zo lovin inti hlumatuma apasalin angai sakfo nu zakzum le fingwar tak chuan thi swal nek Balhama achat chua chu le chen nun sham takasiam tu le chu tiang din huna nuk lu tu te chu tunge niang mangai nei na phua dun tlat te chuan atlai chian main Balhama dikna an hai lam theng em Minister diglo na thup tum na wanga imphiar ruk na ten om tak chu pholana aum lo nan tual tha po hre mi alo te an ron chu chuaka pheng phel he pakhwa atlai ma in thudik chu hai lam thei takang mo bunglina thina kutwatin aron tham tak tak meu chuan hadam tran huai huaya ain hriat na te po chu himlo nei na ron lua lan le ta zoka tomna bul in tran dan chu mak ati hle anun na chu atop don ani poin athi don ani rau rau chuan ram sanga in do na huna nge pasal thathi in athi tura ain ngai thin kha nia ma se mel masipai te silai mutura tutalo chuan Asia rengna chuan thina anuk lut don chu ani tareng mai sia ataksa la chu khongai thlala zetin ain khai then not nola chu ponga ingam taka alo chen thinna ama in atanga hlalo te a le ngal ain o lumna hruizen chuan a ngong ru chu atitliang mai lo arwam han lockdown kha ani renga ma se zoi zoi in thina anuk lut ta zoka atop nan tin ain khaina thingkung chu a han mel le troka akho mu ero afia lo kher mai amit aching tariai riaya thina chu engang tak niang moti hriat tumin aril ru awak vel ruai ani ber sa khomi ani lem lo boka thina chu engma lo mai ni na a alo ngai thin kha ani a limna a om to lowanga lomna po abo to ang awan nei thlak na lai ber chu lungai le nan na zong zong te po abo hlen to tur chu ani he khovel hi apian ve ma kum tam tak liam ta atang dai to alo om ani a athi nuwa po ala om reng ma na anun na le achia le tharian na inzom na te po chuan mit khap kar lek chau a o to anga engkim atop zui to mai don ani khovel lain engtin ma adang lampha chuang hau don si lo ma se aom na choron eng ta phuta chu eng la chu han eng mai mai khopa han min ngai na reng reng om lo mai mi chinga hoison angai hial theilovin a han hoilet le rama amit mu to azonga waw kam moi bera chuan alo om reng mai chu ni in tuifon in rang ka chakang maya tle su triau pho a han tuam hlup hlup ri te chu ri azonga ri moi dang lam ber ni na ria ma se thom dang om ve ta tlat mai no pang tual chai hlim nui ri nge yani mi chanau pang pani hian triau phowa chuan triau mangin kullem hi an lo siama anin khwal telem na thila chuan an tuin an thinlung le ril ru zong zong an pe ti po mu mai rual ani lo chung mi chanau pang te pani la chu a hriat chian em te an ni tlat ajita chuan nui sang chungin aron mel ma sa zeta alampan chuan atlan pheita a thian nu po chuan om ve an om ti a hriat nu chuan a thian nu ang bukin tlan mewin apan phei ve ngal ruak ruak boka kapa min muturin lo kalani mo kangai lu tuk che sin balham chuan athil mu chu a hre chiang ajita ne na om dun mai chanau pang pakhat jok chu Emily ani a han hai rual ani lo afanu khalak sakin awma tuna ero alo ladama a hrisel thalhe mai boxi afanu chu ko ina form mol mola abianga chuan mitui alo luang ta zung zunga ajita po chu han fo pa eng mai na ti nan lo ti hriat takin a hlim hle he waw kam nuam dang dai taka hi chuan bom le silai mu no pang te po thliar sang lova nan na thlen tu le ti hlum tu chu a om ve lova Emily le ajita po an him u naw hi an lo ni a afanu te nge an lo ni chu eng mak tak chu adal tariai riaya me chanau pang pani te po chu an lang fia lo tial tiala
amit mu lai nge in aral don ruai chu ani tamai lo le le thwa yang che o kapa tin Emily chuan au zui lom loma chuti lai vek chuan afanu le azita te pani chu hlim le lom ti hriat takin an nui iara mang tha ti ni om fathan hian an ban an vai dun lau boka nu thatak nen lo le le ang che o kapa khongai takin nu thatak min ron hon nge don nia balham chuan na ati kher mai atum ni na ta na afanu te pani han chan le chu angai ngam ngang lo ani a thei lai hian atlai chian ma nge hian a hril tur ani ang a soi nge yangai ka hmangai che